Jambo ndugu mtangazaji, tunashukuru sababu yote ambayo unauliza, na acha tukujibu ukweli wa mambo. Ni kwamba hali ya sitofahamu ilianza tangu jana tariki 25 za mwezi wa 10, na kulikuwa machuano ya kutokuelewana entre grupe mbili, grupe ya autodefense na grupe ya FABB. Lakini Mungu alisaidia tangu jana hakukuwa bila totalement negatif, meni watu wawili walikuwa wablesse tangu ile jana, na ile situation tukaanza ingilia kati kama watawala, na sura ikaanza onesha kwenda ya mzuri. Tangu tulilala jana usalama ulikuwa mzuri. Kuja fika leo siku ya Mungu ya tariki 26 osi kulikuwa mirio ya masase hapa kushefulia ya sekteri kwenye mimi niko leo Kilembwe, lakini Mungu pia alisaidia kwa sababu hali inaonesha kuwa mzuri. Hatukuishia hapo kama viongozi na watawala, ilibidi mimi chef de secteur niite vigundi wote wa SNPCC, wa autodefense, wa FABB na wa groupe de jeunes, sababu tuone jinsi gani raia ya Lulenge inaweza kupata amani. Pamoja na hiyo tuliita wakutimie wa chef de groupement na wa chef de village wote wakafika na kuonesha hali ya usalama mdogo yenye kutanda katika sekta ya Lulenge, na ni hapo tulipata makonsensus na kupata makompromis kwamba inatubidi turejeshe amani katika sekta ya Lulenge. Na tayari amani imeonesha kurejea, sababu kundi zote wamekubali kuondoka katika eneo ambako walikuwa wakishikilia, na wote warudie na zone ibakie netre. Yana maana ni wahakikishie ya kwamba raia ya Lulenge itarejea, hasa zaidi mshefulie ya sekta hapa Kilembwe itarejea. Lakini kwa leo raia wote wengi walikimbia tangu jana, wengi wako porini, wengi walikwenda ngambo za Sarmabila, wengi walikwenda ngambo za Burega na mijini kando kando. Hali ilikuwa mbaya zaidi, ila kwa sasa tunaona hali inaanza rejea kuwa na usalama, sababu tulibingilia kati na Mungu anaendelea kutuwezesha. Ndugu mtangazaji, unayouliza ya kwamba kwa sasa usalama unaendelea namna gani, ukweli ni kuambie tulibingilia ndani kama mimi natoka mkusema na kuonesha ya kwamba usalama utarudia, sababu ni besoin yetu kuetablir la paix, na watoto wenyewe ni wetu na wanaendelea kutusikia. Ya mwisho unayouliza ya kwamba wajeshi wenyewe wao kwa wao kama wanaendelea kusikilizana namna gani, nitakwambia ya kwamba tuliwaweka chini kama watoto wetu na wanaendelea kutusikia, na mengine yenye kubaki ikiwa ni yao ya ndani tunawaachia wenyewe watasikilizana, sababu wenye wataingilia kati beaucoup plus ni FRDC, sababu na wao tuko tayari nao watabingilia kati na kumimaliza kwa ile yenye inahusu matière purement militaire, ni ile tunaweza kuwarasiria. Nitamalizia kuambia raia wote wa sekta ya Lulenge wenye kunisikia ya kwamba tuko hapa sababu ya kurejesha amani, na wale wote wenye kuwa porini ninawaomba waanze kurudia, wenye kuwa kando kando waanze kurudia, sababu tumekubaliana na washika silaha ya kwamba hakuna vita yote yenye ilianza kubeba konografi ya vita ya ukabila entre wa Bembe na Wabuyu. Ile haiko, ni fujo yenye ilitokea entre washika silaha, na mimi nina exhorte comme chef de secteur kuambia watu ya kwamba haiko vita ya ukabila ya Wabembe na Wabuyu, ijapo wengi wanaisema mwa hiyo hali, lakini mimi ninawaambia kwamba ilikuwa machuano kutokuelewana ya washika silaha wao wawili. Ulimalizia kuuliza kwamba chanzo ilikuwa nini. Nilisema tena tangu jana ya kwamba chanzo ilikuwa ni barriere yenye ilikuwa erige illegalement na une force parmi hizo zenye mimi natoka mkusema, na wenzabo wenye walishusha ngombe wa FABB hawakujisikia mzuri wa autodefense kuwakongoa pesa za ngombe ku barriere ile tu ndo ilikuwa chanzo, lakini tumefanyikiwa kubitengeneza kome ba autorite local, na mimi ninawazia mambo itakuwa mazuri zaidi. Asante.